Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei ka kanhun ke bajukan tiu bahaya ki kami lekai ki nong lekai ha ki jing lekai baper hatem riboy district kabadani ki nong yalam ki baju angnot ban kentiu ya ke district ha ki kami lekai kabalatip kum ka riboy district sports association kabadiru ka kanhun ke balala ban saya shibun ki rangmat ki thai lekai nagari district ban yo mi khamal se ki lempung bahe ha ke jela ban sabar ka jela ru kumjo bat kabla donru ka jingete parlok lani affiliate bat ka Meghalaya football association hagane ka snem ka bamanta kene ka kanhun kan kenjo shaw momer ka jingai lenti ban jam sya ka san post nem karta kinong ilam ka kanhun da ka jingkemen kin penlong ya ka jing rakhe ya ka lengkhu dap snem ba san po jong ka association menta ka snem ha ka bon penlong ya shibun ki program ban penlong ka jing pensa jingken mau ye kene ka jing rakhe ya ka jubilee ksiar ka association lengbau presiden ka football committee uba bi lengdo ula pentip ba on penlong ya ki arteli ki jajing lekai football ka ba on penlong hamadan NSCA mini stadium paham sim nongpo hak balapia haki arteli ki benta kata kawai ka dena ka benta ki kenhun ki bala deban penyeso bat ka RBDSA bat ka waipat ka dena ka benta ki official jong ka RBDSA ki betri haki tenat trikam beper jong sarkar ki badan Riboy district nagaliang ki nong yalam jong ka RBDSA ki la pentip ro baya ka Golden Jubilee Celebration Knockout Football Tournament on sedang nado kateo ka ban ningkong jong banai nailur arjar arpsan bat on pun kutpat ha kateo baar jong banai risau arjar arpsan bat kilo buru ya ka song bisa ka ba lailak tengka sya ki bara ya ka nam ladu bat silak tengka ka song bisa sya ki bawan baar bat kumjuru arpo hajar tengka ka song bisa sya ki bapoi ha ka kerdan ka balai lan ya ka third place ki tim ki bakwa baning simbenta ha kene ka Golden Jubilee Celebration Knockout Football Tournament kin hapan register arpongot ki nong ilekai na ka wei ka kanhun bat kin dei bet tang ki nong ilekai ki bana Riboy district bat ki application form nagaliang ka RBDSA kan sapan poi sya baro ki kanhun ki baladap ban penyeso bat ka RBDSA ban tip sebaro ki affiliated club ki ba affiliate sya ka Riboy district sport association hanor kene ka jing rakhe jungi Golden Jubilee matau senam kena kalian ka association ni berkawai ila menjur bahkan dan kum gada kecing celebrate ya kecing dap sanpo senam jong association ngin penlong daka football tournament ko ngitip kum ka Golden Jubilee Celebration Knockout Football Tournament hakba kibani simenta ne football tournament kimdai ki affiliated club kibala affiliate syaka RBDSA Chaka Western Riboy Sport Association bat Chaka Riboy Migi Sport Association bat dia kene ke tournament ni la bu jumut begin sedang lak no haka tayo keban kong jong September bat kan kuat hadu ka tayo baar jong dai Oktober mentau senam ki prize na mata kene ka football tournament kelong ki ba job kan yo atlat tengka kemuan baar kan yo silap tengka bat kemuan balai kan yo at ko jar tengka dan nak bentai ki player ki tim dan ki klub ki kuat benisi benta kin hab ban register kembah ar pengut ki player hak bayar ka registration form ngit sepun poi syabaro ki klub nak bentai ki player ne ni kuat ban pensyai ba ki bala benisi benta ne ki long baro ki player dari Riboy district walala ki la yelek kai si ki wepat ki sport association ki la ban ilek kai nak no klub ki ba kisutuna lane lardan krono club bagi khot iki kila bai lekan da club gada jing aila iki baki ni don mata kene jing rakhe jungi ya kene football tournament te nak liang ka football committee jong ka RBDSA ni kimilenti bakane ka tournament kanong bajong baka jaka ke bagi lambu bon penong kene kalong hate po NSCA mini stadium apa hamsim te kajing kerpat kelong ya baro ki affiliated club ki badan jing temu ban simenta kene football tournament kin sungha ban ajing tim sya ka football committee ne sya ka association ni berkawai bat ya kita rek ba an sepun poi ya ka registration form jong pi ngin sepun tip ba
syabaro ki klub ki benuan banisi banta dan nalur kini ka knockout football tournament ngidon ru sakawi ki tournament ka ba ngi labu bangin khat ka kum ka official tournament ka ba ki banisi banta ka de tournament kum gada ka rakhe ne ka jobili kin long ki official ne ki nong kit kam ki bana ka RBDSA na ka Western Ribhoy Sport Association na ka Ribhoy mi ngi Sport Association bat kum ju ru ngila yakut ban khot yaki officer na ka Ribhoy district Brockway begini simenta neka official tournament kaba nakaliang ka RBDSA kalapun bet ba kiba job nakani kinyo ka cash prize kiba live ko tertengka kibawan ba kinyo khatsan hajar tengka tikini kita gijing pentip nakaliang jing football committee syabara ki club berkumju ki sport association kibadan Ribhoy bakin sumha bani simenta neka tournament kum kada ka jing rakhe lekmen ya kajing dam sampo senam jong Ribhoy district sport association tengidon hang neru ban pun mena syabara ki club ki bala atlet syaka RBDSA ba syani ngin sapun menano bangin sedang no eka Ribhoy league ya kajing tip ki ba company ai nak liang ka office ngin sapun poi syabara ki club ki bala atlet lengba ki WhatsApp group ka bangin dam mentah tang kini kajing pun mena nak liang jungi Kemen mengenai jing temu jungi dalam projek kublai sibun senro epiki press ki media nam ta kecing yarap kecing bi pun mena yang kena kecing penting kecungi syabara ki atlet kublai sibun Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ribhoy District baju pelong shisi yang cerita ya wali the Flower Higher Secondary School Maubri abkhot kawes ngobhaban a admission ye pi baro ki knaret bat ki balar baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music bat theory bat practical hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum bat violin kani ke music school ki pelong ro street performance bat ki music concert amal los nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school bakin simpan tah kiran san ban peni ki sap ki phong ki bakidan ipadiang sompai pi baro ki bakloi berman pulie agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish buat